السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کرن سان حالن پہ رحم. ارمانن ست ست دد خاندک سامان یت نارکس حادثس مز کیا یمن گھر والن ہند ون گو وچو یہ ویڈیو کلپ تم پتہ کرو اس مزید مسلمانس کس ہمسایس زا مونگنا کی ترے خاندر کرم کس کی مونگن تہ تگان یہ پتہ گورمنٹس تم کورمت لون لون کورمت سی لون وول نکھ سہ یل وس نکھ وچتن سون کاکد وچتن اس کیا کورمت اگر تم مے پنہ محنت کر گوبر میانہ مے محنت کر مے کس محنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم اسی اسپاٹ پہ ہیں جہاں کل جو ہے آگ کی ایک واردات میں 9 مکان خاکسار ہو گئے اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مکان ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو ویژولز ان کے نیوز اردو پہ. یہ جیسے لگ رہا ہے کہ بستی ہی خالی ہو گئی ہے. آپ دیکھیے آنند فانند میں یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ جو ہاؤس ہے یہاں سے آگ نمودار ہوئی، لیکن اس نے آنند فانند پورے محلے کو لپیٹے میں لے کر آگ کی اس واردات میں بتایا جا رہا ہے اب تک کے 9 مکان جو ہیں وہ خاکسار ہو چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو ویژولز نو کے قلم پہ. آگ کی اس واردات میں 9 مکان جو ہے خاکسار ہو چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے آگ اتنی تیز تھی، بھیانک تھی کہ اس نے آنند فانند آگ نے پورے محلے کو لپیٹے میں لے کر یہ 9 مکان جو ہے خاکسار ہو گئے. حالانکہ پولیس، CRP اور جو ہے فائر فائٹرز کا عملہ جو بر وقت کارروائی کر کے اس آگ پہ قابو پا لیا گیا، لیکن جو ہے یہ 9 مکان نہیں بچ سکے ہیں. اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ تھا وہ فائر فائٹرز کی بر وقت کارروائی سے نہیں ہو سکا. انہوں نے اس زیادہ نقصان ہونے کو بچا لیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو ویژولز نو کے قلم پہ یہ آگ کی بھیانک واردات جس میں یہ پورا خاکسار ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں مدد کرنے کی بہت ضرورت ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے کیونکہ گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں. یہ 9 فیملیاں ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کچھ بھی نہیں رہا اور ان کے لیے ہمیں بھرپور آگے آنا چاہیے اور ان کے لیے مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ اپنی زندگی جو ہے دوبارہ سے شروع کر سکیں. اس میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، مائیں بہنیں، بوڑھے سب ہیں اس میں، کیونکہ یہ 9 فیملیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو نقصان ان کا ہوا ہے بہت زیادہ ہوا ہے. نہیں اندازہ کر سکتے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، جس میں سونا بھی جلا ہے، جس میں جو ہے تانبے کے برتن وہ بھی جلے ہیں. سب جو ہے پراپرٹی ان کی جو بنائی گئی پونجی 10 سال 12 سال تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم یہ اندر کی ویژول آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ رحم کرے، اللہ رحم فرمائے ان حادثات سے، ان واردات سے جو یہ حادثے ہوتے ہیں. اور آگ جو ہے سب کچھ بہا کر، جیسے آگ ہے، پانی ہے، سب بہا کر لے جاتے ہیں. یہ دیکھیے آپ صورتحال. 10:30 بجے 10:30 بجے بند بہت ون پانے گئی کرک یتھ مکانس مز. اس دوپ مول 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 بیمار تو پتہ دوپس نار ییٚلہِ شیٖشم کِنۍ نار وٕچھ تہٕ أنٛدۍ درٛایو بہٕ تہِ اوس نار. پتہٕ توٚر یِہنٛدِس مکانس، پتہٕ توٚر ہُہنٛدِس مکانس، پتہٕ توٚر نہٕ فِکرِ اَسہِ کیٛاہ گوٚو. اَسہِ چھُ سورُے کینٛہہ تُہی وٕچھِو پانے. یہِ کیٛاہ گرٕ ویٹ تہِ چھِ تہٕ مکان تہِ وٕچھتو تہٕ پانے. وٕنہِ ٲسۍ بناوان ییٚکیٛاہ اوترٕ ڈسمبرس منٛز چھِ یتھ کٲم لٔگمٕتۍ انتس تہٕ دٔسِل ونتس. کیٛاہ وَنہٕ انسان چھِ ٹھیٖک. امید تھاوان سرکارس نش، عزیز صٲبس نش، وۄنۍ چھِ سندارٕنۍ تُلٕنۍ تھوٚد، بیٚیہِ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ. اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ کانٛہہ کُچھ. یہِ چھِ پتہ گورمنٹس تہِ أمۍ چھُ کوٚڑمُت لون، أمۍ چھُ لون کوٚڑمُت. سُے لون وول نکھٕ سُہ ییٚلہِ وسہِ نکھٕ وٕچھتن سون کاکد وٕچھتن اَسہِ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت. اگر گورمنٹ پٔزِس پٮ۪ٹھ یی نہ سُہ وٕچھِن سٲنۍ کاکد. أسۍ وَنو نہٕ زبٲنۍ کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُنہٕ ژےٚ چھے پتہٕ بٹن چھُنہٕ تگان، بیٚیہِ چھُنہٕ کینٛہہ. أسۍ کَتھ تانَس لٲگۍ. بہٕ ٲسٕس نہ ییٚتہِ وَنٛدٕ کٲنٛسہِ مُسلمانس کٲنٛسہِ ہمسایس زانٛہہ مونٛگناوان کینٛہہ. ترٛےٚ خاندر کٔرِم کٲنٛسہِ وۄنۍ کینٛہہ مونٛگُن تہِ اوسُم نہٕ تگان مونٛگنُے. بہٕ ٲسٕس یِمن شُرٮ۪ن وَنان أسۍ کَس منٛگو، اَسہِ کُس دِیہِ، اَسہِ گژھِ پنٛنہِ گرِ کَلہٕ دود تہِ نیرُن. أسۍ نَے منٛگو کٲنٛسی کینٛہہ آسان، أسۍ کیٛاہ کرو. تُہۍ ؤنِو. مےٚ چھِ وۄنۍ ییٚتیٖم نیٚچوٗ، أمی کوٚر سورُے کینٛہہ. أمۍ بِچٲرۍ تھوٚو پنُن پان تہِ بنٛد. کیٛاہ وَنَے بہٕ ژےٚ. مےٚ چھُ پانَس مۄنٛڈَس کوٚڑمُت تہٕ کَرُن 63 پٮ۪ٹھ. بہٕ کیٛاہ وَنَے. 66 منٛز گُزریوم خاندار. پتہٕ گٔے 9 منٛز سٲری نٮ۪بر. أسۍ گٔے نہٕ. اَسہِ دوٚپ نہ أسۍ بٲژو ییٚتی، أسۍ کیٛاہ کھٮ۪مو تَتہِ. مےٚ اوس نیُک عیال تَمہِ ساتہٕ. مےٚ چھےٚ نہٕ کٲنٛسہِ، مےٚ چھےٚ پنٕنۍ محنت کٔرمٕژ گوٚبرٕ میانہِ، مےٚ چھےٚ محنت کٔرمٕژ، مےٚ چھےٚ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز محنت. مےٚ چھےٚ ہمساے بھی پنٕنۍ. لڑکی کی شادی بھی تھی
तो मुझे लगता है इनकी सोना लगभग 10-15 लाख का मेरे हिसाब से ये कह रहे नुकसान है। ये अफसोसनाक मनाजिर आप यहाँ देख रहे हैं श्रीनगर के हबकदल एरिया से, जहाँ कल देर रात गए एक खौफनाक आग लगने का वाकया पेश आया। इस हादसे में कम से कम 6 रेजिडेंशियल घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें कुछ लोगों की ज्वेलरी आइटम्स और कुछ कीमती साजो सामान भी खाक हो गए। मेरे हिसाब से 5-6 चूल्हे घर जल गए, चूल्हे तो उसमें लगभग ज़्यादा है, 7-8 चूल्हे भी। नुकसान तो मुझे लगता है करोड़ों में है, इस घर में वो में इसमें ही मेरे ख्याल से सोना वगैरह इनकी 15 लाख का मेरे हिसाब से ये कह रहे नुकसान है। और इनका घर जो है वो भी पूरा डैमेज है, तो वो आप कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो इधर इनको कुछ गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक फायर कॉल रात 10:32 पर स्टेट फायर कंट्रोल रूम को रिसीव हुआ, जिसके बाद फायर स्टेशन हबकदल, बाबडेम, गवकदल हेडक्वार्टर्स और सईद हमीदपोरा से फायर टेंडर्स फौरन मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि इलाके की कंजेस्टेड गलियों की वजह से जो ये आग है इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद महाराजगंज, रैनावारी, सफाकदल, रावलपुरा, नौशहरा और नौगाम से भी एडिशनल रीइंफोर्समेंट्स बुलाए गए। ऑपरेशन के दौरान एक फायरमैन के हाथ पर सीरियस चोट लग गई, जिसके बाद उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके अलावा 2 सिविलियंस भी जख्मी हुए, जिन्हें मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। ऑफिसर्स ने बताया कि वाकये के दौरान 2 से 3 गैस सिलेंडर्स ब्लास्ट हुए, जिसके सबब आग और भी शिद्दत इख्तियार कर ली। नुकसान ज्यादातर घरों के एटिक पोर्शन तक महदूद रहा। पिछले कुछ वक्त से जो है खासकर ऐसे एरियाज में हम देख रहे आग के वाकयात ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस मौके पर एडीजीपी आलोक कुमार IPS ने आवाम से अपील की है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और LPG गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल जो है एहतियात से बरते, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। कैमरा पर्सन शकील रहमान के साथ मैं नौशाबा इकबाल, एक्सल शेयर न्यूज़ के लिए।